ndizera ko mwamaze gushyira amayinite muri telefone zanyu, ibintu bimeze neza cyane, kubera ko ubu rwose ndashaka ngo twinjire muri quiz yacu, mubaze ibibazo nubisubiza neza utsindire amafaranga 10,000. ni ibibazo bijyanye na BDF, imikorere yayo muri rusange, ni na serivisi itanga. Ibyo byose nibyo turi bugarukeho. Ubwo rero niba waranakurikiye mu cyumweru gishize, mwumvise ko ari ibintu byoroshye cyane. Ni ibintu byoroshye rwose, iyo wakurikiye urabitsinda mu buryo bworoshye cyane. Uramamagara, umbwira amazina yawe, umbwira akarere utuyemo, hanyuma unampe nimero yawe ya telefone. Ndakeka batsinze kuwa gatanu n'amafaranga yabo yamaze kubageraho. Uyu munsi yabagezeho, bayohererejwe. Nawe nutsinda ejo amafaranga yawe azakugeraho mu buryo bwihuse cyane. Ubushize hatsinze Kayiranga Asmani, Gahire Jean Bosco na Tuyisenge Jean Claude, nibo batsinze kuwa gatanu ushize. Ese uyu munsi ninde ugiye gutsinda? Ndakwakira kuri telefone. Umuntu wa mbere kuri telefone ndamwakira byihuse. Hello. Oui. Allô? Uyu ntabwo tubashe kumvikana kana kirundi. Hello. Oui. Oui. Wiriwe neza? Allô? Wiriwe neza? Ndikumvamo abantu babiri, sinzi mwadufasha katwumva uyu. Hello. Oui. Allô? Katugerageze undi twumve. Hello. Yes, papa. Oui, wiriwe neza. Yego, ni Daniel Maniriho mu kuvugana. Daniel Maniriho. Yego. Mu kahe karere? Akarere ka Rubavu. Rubavu, nimero yawe ya telefone? 078 078 14. Yego. 79 79 520. 520. Subiramo rimwe. 078 14 79 520. Okay. Daniel. Yego. Ndagira ngo ngiye kubaza ikibazo cyoroshye cyane, sibyo? Yego. Uriteguye? Biteguye. Okay. BDF ikorana n'ibihe byiciro? Kubijyanye ni ikorana n'abarwiyemezamirimo bari mu bihe byiciro, cyangwa bafite imishinga iri mu bihe byiciro? Okay, no kuvuga ngo BDF ikorana n'ibyiciro bikurikira. Ikorana n'urubyiruko, abagore, abafite ubumuga, n'abandi basanzwe. Yego. Hanyuma se imishinga yabo ni imishinga iri mu kihe kigero? Ni mito, ni iciriritse, ni imishinga minini yagezeyo, bimeze bite? Ni imishinga iciriritse, kuko ni imishinga mito mbese, kuko n'ubundi twaje kureba kuko n'ubundi nyine ureze n'ibigo by'imari ikorana nazo, ni bya bigo by'imari nyine bisanzwe tubona inaha, wenda nka SACCO, wenda ugasanga mbese ni hasi nyine umushinga wawe BDF nyine ikagutera inkunga, ariko ari wa mushinga nyine muto utaragerayo mbese utaragerayo. Okay, urakoze cyane Daniel, utsindiye amafaranga 10,000 y'u Rwanda. BDF ikorana n'abarwiyemezamirimo bose bafite imishinga mito n'iciriritse, abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko by'umwihariko. Urakoze cyane, utsindiye 10,000. Nta kintu ndi kuri telefone. Hello? Oui. Ntabwo turi kumvikana, twongere tugerageze. Hello? Wiriwe neza? Yego, ninde tuvugana? Oui, ndakumva. Ninde tuvugana? Sinzi, ariko harimo ikibazo, turi kwakiramo telefone ebyiri. Reka turebe nanone twumva uyu nguyu. Hello? Salama. Salama.
Twiringiyimana Theophile. Twiringiyimana. Oya, Uwiringiyimana. Uwiringiyimana. Okay. Theophile. Yego. Okay. Mu kahe karere? Ya Kicukiro. Kicukiro. Nimero yawe ya telefone? 079. Yego. 80. Yego. 42. 42. 611. 611 wasubiramo? 079. Yego. 80. Yego. 42. Yego. 611. Okay, hanyuma Yego. BDF ifite amashami angahe mu gihugu hose? BDF amashami 30. 30. Okay. Uwiringiyimana Theophile nawe utsindiye amafaranga 10,000 y'u Rwanda. Urakoze cyane nadusoreje iyi quiz ya none. Ubwo tuzongera kuwa gatanu w'iki cyumweru nibwo tuzongera gukora indi quiz. Mwakoze guhamagara, mwakoze kandi kugerageza amahirwe yanyu. Nadusoreje amabezi ya none. Nitwa Epandongutse, tuzasubira ku munsi w'ejo. Mugire umugoroba mwiza munogerwa n'izindi gahunda Radio Rwanda yabateguriye.